Билинги үйени кытары туту аныгы технологията теңге сайдар урут биги мас жебитин пакаланнан ханаппакылан сылыттар эп боллакпытына билигин маннык герметик тен материалынан жебитин ичигес онна ураты көстүлях гынык пытынсеп. Бүгүнгү берибитигер биги герметик онна жени краскалыр арылар тустарынан кепсетекпит. Герметик көрүңө элбэх самай хаматык тутуллар силиконовай, акриловай, онна полиуретановай герметиктер болалар. 5 градус тымныны 130 градус итини тиаколовай герметик тулуяр. Полина герметик ден тугу онна тух составтак материал болары. Герметиктен ханапахоннугар же сылытарга мас жени хылтарга тутуллар составыгар акриловай. Акрил кирер, онна акрил болан эластичный болар герметиктер. Герметик арас көрүннәк болалар, арас жүхүннәк болалар. Онна булана герметиктер маска герметиктен бар, силиконовый герметиктерден балар бетонга, стеклага герметик ами арас көрүннәк болар. Онтон бихеха бо именно мас жега ханапахоннугар туттарга оннук герметиктер. Онтон бу акриловый герметиктен именно маска анамыттен болар. Махагытта чөдүк хыстар, онна маннык эластичнаха халыр. Масқам сыргар боллағана бұғалатырға деген біргі қамсаны еқтақ акриловый герметик. Саңа же тұтылу боллағана же тұтылудың кәтті тасы өттіттен бір сыл же тұруқтақ ұсаткатын баран, оның бұл оқтақ, онтын бірді герметик танар. Исеттіттен боллағана жені герметиктер болақ бұтына бір кіғын қыстықтақ оттулан, онтын оттулun bir kıhın ottuluğun kendine герметикте уже хәп болар. Онтон эрге же боллана уже усаткатын ахам боллана белем болар. Кахан бар герметикте кахып уже эрге хана пахлах хем боллана пахла дубар боллана он тугадын мехдирин ылык канада или семья канада дитер. Кана пахлы канада. Онтон тиби кысып. Онна бу герметик эссе бир уратыта ден бу кайдыбыт махы эме чөлгөр төрөк кайбыбытчы герметикта. Мас куртагана хаттагана буллана эме кайдар болар, ортотунан кайдар болар, хорого буллана курдатты да кайдыган сөп. Ол оннук кемнерге герметик эме тухалыр, она эме шовады герметикин халан кебер чоно үкбеп болар. Она сылаха тутар болар. Полина, антон же бу герметиги биги истенега биек битинне бу местина кайдак билем нехтяк бити. Мазы жебет уже белем боллагана бир сыл турбут онна оттулубут боллагана бастан туран былыттан хатокканада онтон боллагана этапы нанесения технологията бар. Ол технологиятан боллагана бастан туран шнур велотермден бар. Ол велотерм угуллар быйга 5 мм-тан улхан боллагана обязательно угуллуктак. Онтон кара боллагана угуллумун хөп. Онтон ол тахан уже пистолетка герметик угуллар. Онна ол герметик пистолетнен истена уже быстырын бехебит. Онтон же белли битин кенеттен төтүргөн катары бу пластилин курдукту битер кайдакты. Катарынан боллана 2-3 час ихинен уже мынык тахнагы сулай катар. Антон бәйті боллағына сүрбе бір күн тұруқтақ тұтылы баққа. Герметик бәйті хем бір эластичны қалар, қатан қалбат қамсы тұрар. Оны үшігейден боллағына жеғыт хем бір қамсы тұрар болар. Онтон эластичныға бар болан же қамсағаны ғытты біркі қамсы тұрар. Оны қая бар бақ болар. Оны қатан түспәт. Жени герметигина сыбырга жыл кеме ороллах, билен турар кыгын тымныга бу материалынан туттубаты сүбелейлер. Тасыттан герметиктанар, же герметиктанар боллағана уже майттан плюс сылас болладаған хағылық қағып, онна күйіңе дере оңырық қағып. Балағына егерді да? Ну, қаразуттан аллара уже көңілемет герметиктанар. Қолы бұл тағын бейге ұмыйттан ағалығы онтан же бұл күйін тымны бітін кәнеттен жейін герметикті қағыпты? Жейін герметикті қағып, күйін ұстата же ихін герметиктілер жанлар бәлері. Онна уже хамы главный условията болғана бір күйін оттулан турбуп болуқтақ же. Уже маннык ағыллара быстыра ембірта уже
усалкатын аспыт булуктак. Герметик хамы тухалага ден эме ите ардактан карыстыр. Мас быгар ардак килбеп болар. Бияти герметик акриловый болан парапроницаемый ден болар. Игер уну тутан олорпот бир алгын онна сект циркулириду турар. Онтан булана службаларыгар сүрпе-хүрпе 5 сылтын ден производитель берер. Ол эме технологияны тутук канада. Теплый шов технология инструментлар, пистолет надо. Пистолет обязательно специально насадкалах булуктах. Маны кенигес насадка болбатах, ол сенигес насадкалар силиконовый герметика басылар. Антон акриловый герметик составынан булана арыкытанак болар. Ол маны кулган широкий насадкалар надылар. Ол таханан шпатель надо, у надо. Онна биле хотор бутугар былы уну ен хотор камия тох ветошкурдук. Мас жени беребинеттен профилированный уоннада атын брус арас көрүңүттен туталлар. Герметиктирга же ханнык бастан тутулубута оролу ылар. Холобур бу алтадагана алталак жега төлбак герметик барый. Токтон тутулуктагы уна кайдак аган таарагы. Герметик расходына агарга албактан тутулуктак бастан туран тох махай төкүнүк масту брусту профилированный брусту простой брусту ден эме онтон тутуктак иккенен булана касар киттаган ага канада герметик расхода квадратный метр болбакка погонный метр ден агалар уатытын агабыт ол быстрын эргиттерин аган бараммыт же размеринен бартынан аган бараммыт төһө герметик барарын оннук аган тагарабыт. Өсө герметик төһө расхода мас размертен эме тутулуктак. Төгүнүк мас боллан эме рас размердак болор. Сүрбел тылак, сүрбе төттәк, беләк болгон хеп. Анын төһөннән маскыт кыра, очоннон эргиткит элбак болан калар. Очоно герметик расхода эме элбән калар. Бруска эме рахны размердак болор. 16 бар, 17, 15 төһөннән кыра мас болараттан очоннон элбак эме эргит болан тасар. Очон элбак герметик бар. Герметик анан элбак герметик битен бу быстрынан агабыт. Онтон же бу бихер битигер төһө ман сантиметр калын болуктагы бу. Технологиятынан булган эме калын болуктак теплый шовтен, тога теплый шовтен аттымытай слоя калын болуктак. Мантан булгана чарас булгана уже пленка курдук болан калар. Ол пленка өртү халабат. Ол ихин кихи үлетин сагалыр булгана эддеттен харазу уже үшөйдүк оңроннады. Банниге мие бу материал көмөтүнөн кыгын үрбек гына оңустукка сөп. Билден турар улахан итини тулуюктак. Ол ихин улахан тилин тулуяргар отдельно термогерметиктен бар бейха. Аны каскарадыскарлы колобур тулуяри. Банникка басар герметик термогерметик 200 градус итини тулуяр герметик бар. Хамы жүгей тубаннан герметик болар, тоғадетер булана ровна пистолет размерынан барар, оны үліға ырас болар, оны удобный. Бестелек көпті ұттағаны бейге же маспытын беремнен баран, герметик бітін хабан керен барар болар. Харазы хабан керен барад, оны ол тағынан пистолекки тигине мен айдаммат алжаммап болар. Герметиктен мыт истене битин бейге қайкалар қайда қойуқтақ бұды. Суйдаққа борту боларду, әбетер қайдақтағаны болбатты. Же егер герметиктен мыт истене баша қайкалгын хатуғалақ болар. Тоғатын детер пакля, бағата, моғ, еген бұнға бұлақ болар. Герметиктен нағаны баша бұлақ айыр. Онна акриловый болан үшөбәді куллар. Суйыр бұлақатына просто суян кебехат. Онтон красканы төһө иңеринери же бу масчебитин биһиги же бар краскалык бутун багарык битже. Оны же герметик так боллагана мехидирду эбитер хайдак бар красканы ылынарду. Герметик шовады краскаланар, олехин герметик тамбарам истенни таханан краскалан кебехатна хеп онна биттен очостена бирөңүнөн болгон. Же тыгалга тымныга хотторбап боллагана оттукка үбө харчыны билдердик кемчилигин. Маны таганан туту көстүйдө да тупсагай болар. Оттон мас жени краскаттан ураты анал аргынан жерекен сырдык үңүр көсөп.
Ары краскаттан булана составынан оратылах. Ары булана более природный дем болар состава. Онна ары маска хамы үчүгей дем болар. Тохдетер орукуркаттан даже былыр сахалар масыхиттерин иген кайдах хайыретлери арыннан эме хоторетлер. Мас хайдыбатын ден, үчө күстүлах болун деген. Антын билген уже аныгылы специально маска анамыт мас же истене тигер, тасыттүгер, исыттүгер, кирилеске, мебилка ден арас арылар баллар. Составынан булана природный арылар киреллер. Ол үрдүнен булана добавкалах болалар, сылтын тутулуктах. Же тасыттү краскаланар була антисептиктах болар, же исыттүгер антисептига хок болар. Мостаны краскалар арыннан булакытына онна воск кирер. Полина, билигинен илигер же бу арыны тутан тураган, онуокка истенени биги бу арыннан сотук бутенine кайдак белемнехтак бити. Арыннан истенени хаток бутенine махы белемнех канада обязательно ота шлифуйду канада. Мас эргер бип боллагана либо тасетте боллана тохтардах боллана пятнердах им боллана бартар астаныхтах. Ол шлифуйданара боллана бартын үчөбадык тенненке бихер махы. Ол мас же үчө уже белем бол бутун кенне ары хатуллар. Ары боллана 2 хос хатуллар, бастыга хос сотагут, онтон 12 час аспытын кенне уже 2 хос хатуллар. Оны сотар бутугар бии кистелер бит арастак болалар же. Натуральный кисте бар болар, синтетический кисте бар болар. Онуока арыны соторга канны кисте бар сарый. Арыны соторга натуральный кисте бассар. То есть натуральный штинлах тем болуктах, ол натуральный штинлах тохуратлагы синтетическийтан киндер маннык тохтах болалар, хымнагас ворстах болалар. Ол хымнагас ворса боллана бәтигер арыны оборор, оны үчөбадык маска берер. Олхен натуральный штина или букас синтетиканы гытты болгон хеп. Синтетический кисте акриловый краскаларга басар. Алкидный или акриловый краска. Онтон же бу краскалан барамыт 12 час хатыра битти битти. Онука бу ары бутсыттагын боларду кедер бетер хайдак жайрый. Ары бәтнен хыта кыраттак болот билбет. Тасыттүгер туттулар ары антисептиктах болана ары тагын хыттак болар. Оны чавостак, эби востак болана эме кырдык биллер хыттак болар. Түргенник ахар халгыңа хок болар уже. Ары хатылдыбыт истенега тасыттүгер 10-12 хыл турар болар. Ол татаханан кине катан түһән калбат краска курдук. Краскаттан тохыртылагай ары краска сибәтәккәтне пленка оңорынка бихар. Халапан курдук маха сабанка бихар. Онтон ары боллагана арыны мас оборор. Олихин катан түһән калбат. Олихин хотору кемнен агыс сы боламбара, 10 сы боламбаран, например, күнгә даганы хырдааты даганы үрдүнен просто хатокка хәп. Онтон холобур красканан алкидны или акриловый красканан хоттокотна тугат кактанан түһән калар. Оны үрдүнен хатан кос красканан эме хатыллыбат. Олихин ол эрге краскатын устук канада бар, шлифуйдан баран. Онтон арыннан соттокотна шлифуйдавакка, хаявакка үрдүнен просто киттен растан баран. Үрдүнен кос арыннан хатокка сөп болар. Онтон кеһи утер когар бу ары барсарду. Хамы барсар. Киһиха хамы безопасный дем болар ары составынан, потому что үксүн натуральный составтах болар. Олихен киһиха хамы же игер хамы хепти бехер сертификациялах болалар арылар. Махы арынын соторга кекке кистелеңнер дәг, ону учет туру сүбелилер. Хая багар красканнан краскалырка опсай эме берилер. То есть мастан хагалауып болақатына бир махы бүтерек канады ден. Те арыгары болбака краскалар кеме бар. Антан боллана арыга тох уратылага ден краскаттан
тонкий слой хиндегестик хоток канада. Красканы, например, хою байдык хотоллар, онтон арыны болланы чарастык хоток канада дем болар. Оны хота турдак бытына, хотор бутуар болланы тардык бытынада. Ары болланы мындык мас структуратын көрдөрөр болар. Оны мындык ары бытын тардык бытынада болар. Маханан тардан беребит. Оны шамындык мас бүтөр тери бара турактак бит. Истене болланы. Онтон уже курбутун кенне эме 2 хос. Бу бир ары бытын хотту бут, онтон бир мас бытын хотту бут, онтон эме 2 мас бытын или 2 маханан 3 маханан ем бара туракка хепеме. Алта да алталақ жиға бұға барылан төхел бәқ ары наданы. Холобот булана истеневит 6 метре, ухатыта 2 метре да. Очона квадрапыт, чөтүнүктә хем булана квадрапыт булана 12 метре болон хеп. 12 метрга, 12 квадратка 1 литр куртук барар. 1 литр ары 2 хостоторго. Онтон краскага тахардак бытынам, краска кене ары елбәк боларда. Краска кене үксүн краскаларынан хотор боллакытына 1 литр краската 5-6 квадратка тиер. Хеп, анта арынан хотор боллакытына ары 1 литрете 10-12 квадратка тиер болар. 2 хостоторго. Олихем боллана ордук тух экономичный болар. Арынан сотоллубут истенени үрдүнен краскалыкка үсеп дойден, элбәк хайкыны толгутар болуктак. Уже краскаламыт моста боллана холобур үрдүнен хатан арынан хоппак көттөтер. Арыны мас оборуктак. Если үрдүтөр уже краскалах ем боллана или лахтак боллана ол лах оборпот арыны. Олихен обязательно ол эрге краскатын ем бартын ухулук канада. Онтон булана мас поратайын тақсыбытын кенне бәді махынан таққыбытын кенне ордунен биттеринен хатауды. Онтон арынан саппытын қолор бейгі хөбіләбәй тақпытына, үрдінен краскалық бұтын бағардақ бұтына краскалық қойыпты. Арынан хатолы бұт істенені қай бар красканнан үрдінен еме хатоққа хөп, жей хигер болланы онна учеттоқ қанады еме. Например, арынан хаттоқытына ол ары тұрар болар. Онтон красканан хаттоқытына ол краскағат кенки ходру кеміне неген қайбарыған еме хөп болар. Онтон жа ол краскағатын уже шлифуйтоқытына ады болар. Онтон ары үрдінен арынан хаттоқытына просто шлифуйда баққара, просто үрдінен еме хаттоқытын сөп. Ары өңі тұхынчы кәріңе, кейі сүріға сөбілір, қараға таптыр өңін талын сөп. Ары арасын нақ болар, бияға үксін базалар барта өңі хоқтыр. Ол арыны болланы оборудованияға уже калеруйдан, арас өңі тәнчетан тақса өң калеруйдан тағарауд. Онтан білігін нүчалы таққа модаға ордық қанлық өңі жон сөбілен атылары, онына тұттары. Билеген ордук чоннор боле хырдык, мас сырдык өңін халлары хатылар. Онан мостаға боллағына арыйчы қараңалары ылалар. Онтон кенки кеминен өйден көрбіт мындық яркі өннереме оңралары бит. Күхіл, күйеq, серей өң өлбәқ барысы лақастылар. Полина Антонжа бұл қараңа херей өңіненде де қай мұндығын хатуыққа өбей? Қараңа хере білген бейға фасад кылалар. Фасады боллана красканан болбаққа арыны әме қараңа серей, күйеq қараңаннан әме хатуыққа хөп. Олихин бұл үшінже фасады ғыралалар, ол тағына мостағалалар, оны кирилес периоды ғарме алалар, кирилестер кәме алалар. Әме 2 қостата ұтта? Әме 2 қостатылар. Оны же бұл арынан хоттоқ бұтына, бұл мас мотуға, аюта барыта бұл көрдік көсті әйдер болар де. Арынан хотар болақ қатына мас ұрығыюын, кені көбеден тағарар, ордық болағына көрдірір, шөбайдық ұрығыйтара, мас ордық қырағыбайды көстір болар. Же иһин сырдык красканан краскалы хатылар, хана же боллана, маны же хырдыгын, сибейхейин, халлар арылар, маған өңінен, почти натуральный өңінен, мас бәйтін өңінен жүхінен халлар хатылар.
Онтон моста мостаны боллағана ары қараңа өңінен еме краска болар. Жет хагар эме ары составыгар обязательно антисептиктах болар, мас стыйбатынден. Олихен эме арылары мас оютун көрдірер арынан туттуққа хөп. Онтан мас оютун көрдіріқтің барбақ болаққатына қолабыр уже қарарын қалбыд, масыйын болағана мұсыны краскалар дем бар болалар. Составыгар ары бар болар, олихен эме бұмандық тәхетін деген мас жүхінін бартын сабарын ихин, составыгар ары болан әме қай бар баттар, мандық краскалар. Бұл көннері арынан тәннен көрдік қойна бұл мас ұрғыдара чобайды көстен кәлілер. Онна бұл мас структураты бәді әме аюта ең барты көстер. Онтан масляной краска болағана мас жүхінін бартын сабан кебихер, онна қая бағар талбыт өңітінен полностью мандық краскалар қатын хөп. Үксін болағана бұл уже қарар бұт мастарға басар, әргер бұт мастарға синевалақ ең болағана бейі мандық масляной краска. Масляной краска қая бар бат. Үксін жонлар мандық талалар. Бастатан тұран жес бейгер арыннан хоталар. Арыннан хырдык өңінен, онтан хотыр кәнеге кәмінен ол ары үддінен шлифуйда баққа уже краскадан хотуқ болар. Онтан, например, қаяра атын красканан, пленочный красканан краскалау бұлақтарына ор дүтер уже масляной да краска хаппад, онна ары да хаппад, оны бартын полностью шлифуйда қанады болар. Полинон тон бу маспыт бihene арастах тит мас бар, бес мас бар, онуqa биһиги бу арынан хотор буту картуга мит уратыларды. Арас маска ары раханадык хатар болар, олихин кихеха бу көрен талындар ден биһеха банна просто банкалар эре болбакка выкрастар тураллар. Қолабыр тит маска хайдақ көстөрүй, бес маска хайдақ көстөрүй ден әме бартын көрдірен беребіт. Ол тағынан болағына кеге өңін таларығар болағына, ұйырғатар болағына, маны кірікі баншықларға одамыр сенаға тоқ пробник орын беребіт. Ол пробниге уже талбыт өңнерін ұлан жетігер илчен, ол краскалықтақ істенетін ду, мостатын ду, кірахирге пробалан көрір. Онны уже өңін талан баран кәлен атылғар. Онан анығы материаллары туғанан жиғатын сылас, әркеңетін тұпсығай гына оңыз тоқытын сөп.